Kiondo. Chirugongori. There are always languages to camouflage everything. Utegutemani. Mudo si orifo otiri. Ni amiri. Ocio kawaye da kawe. Atiriri. Taistora ari ari. Yona broti re hore githunguri. Aragirire hau. Saba. Aragirire hau. Saba. No manye breda haku wagirwo ici. Ndoro ngo basitemagia. No kwale conversation. Ulituhurwa muno go flow. Ndoge jita. Ukaigwa tirire. Andikina mundu ugiugia. Hari hajuru harane no naki. Neguku. Bea arageire hau. No re ure. Ndona ru gukorokira ki. Dwe ona broker nacio sikiri o wira na broker necio irari to hiyo horo. Yes, broker nacio ira kira ro changi dwe ni nyanya ndoge nyitona ki na kwa ndo megumo especially mahota kurora the business environment of the rural area makamenya meko invest in machinery. Yes, teuru ogo mundu wikara gitari ikara kweje kure mona turagita mundu cio ni ari say no mundu we karagita in a village. Yes, ekuruguke no magona turagitari. Yes, of course wa bere itura gutire mundu tamu. Yes, yeah, ni mundu ukiri na si so no mwi mufatara negua na ni mundu hota nginya ko move opinion. Yes, no etene maundu very basic ni mahithagia mundu si tara food wa bao akona rada rugongo tene rada kojereta ko ya Stanley no kwira da ya Stanley. I think those brands are still there. It's a very effective one. Very. Yes, kojenera da ya smoother neregi ya the big one. Naka was smooth. Ona you look at ya mutubu na karabe akahetuko kona karudi mikaro faus. Ono geti dia gukiro era food tocio. Yes, there was the plow plane kwenda plow akakeja gatubitaro na spook shift ni kale ko gatuko nogu hawo karofa ke rounded kona riko no makore kana garogo. Yes, those are not cheap tools. Bana na tools this yore this ya fan wona sio isiki kodu siewira ne kothi. Yes, toko kwa kanyota kwa Lieutenant Colonel Ngoni when the brother was a carpenter. Don't know that he still practices. Uno gutara da ku asa okay kira karamu haha oto ine kana thecererie njuire ka HB na maundu maya racora we ona ndungifathoma ukono ya thikwea gacora akoya tho ena tho mihirige tatu ena ria etagwo ripping saw, the cross cut saw. Yes, ripping ni akurenga guthii uguo riu na line, cross cut ni kana ya gukirania across the grains kuna ragabia na nigetha muonie wira ucio ni ubatara kothiri. Yes, nigetha no akuhe wira kurenga rubao. Yes, no ni ambe aguturire njira akwere utwarithia no uri ogomia handu no thongi ogomia ri ni rega guthie. Yes, we mitura akora cio ego kada rubao no ni wanetha andu mese na ngumo rugongo ni mundu we ihuragia akagura has governor power so kana still kituragathagiria power so Karengi na kori ndwe nako kahana ngari ya Saudi kaumagara githie ki gagithii wira. Yes, kururuma. Yes, ni wira na mundu wi power so ri rugongo ni ari si no those people have what are you saying? Mundu wa bereri mundu cio koragwo in very good books with a local chief
To metitu ndukurenga ngata mabebe. Avana. Yes. Ito nako kiruru moguo. Yes. Sifu wegutu. Kufara ni ajira he oria tuikagio exhaust ikagio mai-ini mutitu. Ega kore ta mafura. Akahabagira hau. Arameto illegal loggers. Ati negaitagwo exhaust ri igaikio kafuyo-ini ka mai. Ugabothe ukamerio ni ki? Ukamerio ni mai. Wewe iguo mai. Hii mutito kuria deep no mukehithe oguo. Yes. No na kuo ukire na thirikari yaku etagwo KFS. Yes. Negaikagio mai-ini gato. Na guku micii-ini ri. Yes. Kwi maitho ma cibu metagwo nyumba kumi. Ndio hiyo. Ona mundu turanite na gato na kioria rathi. Karo hithia semokia nyungu. Bebe dike. Tutengerio be. Sia forest. Mundu we paso ruogo. Ona ni ari hari ikara mukao-ini na kirafu. Yes. You see, of course, yona mudu we paso na ni akundaga hari. Yes. Ni akunda kenyuo we kina standard. Ociori. Ni arutithagia wita wira. Rwe kuri aria wana ni wo gwibanga nayo. Wita ni okunoro wa masi. Wazie okunora eno. Enyambe njoe thimu. No lera wajona kindu. Ndia wajona anywa ki. Sa mose njaria. Adwajo meido. Ukamenya muthenya ucio. Yes. Macini yatinda wira. No mepa so yaumagara oguo. Ni honagia micii iganona. No ihonie micii ona 10. Yes. Umenye power so mwene. Ona doi weight yayo niki. Atagikuwa. Avana. Yes. No. Mwene ndakuwa macini. Mwene power so ni ari ndogo mothi. Iwa ezi mwakinuga. Dongo mothi ni aitonga. Dongo mothi ni aitonga oyo eziemu ambe mori ya Carolina. Riu dongo mothi. Ni akuagira itonga. Briefcase na kina mondo. Riu mondo wa paso ni ari dongo mothi. Yare kia wira ri. No me ka girithi. Mwene macini no akuire kamondo kara gakua nyororo na riu tuthufana iganona. Yes. Ndogo mothie kue tho feturu na uiro. Yes. No jiwa ne tukanagio na uiro ndekanywe feturu nyingi. Na wao uri uratukanio no gwe iratoga. No gwe uramima maica. Ndogo mothi ni oyo haha bread na gakonia na mukwa. Nigetha ndigakerwo ki kiande. Ida nyamwe kuagwo na kiande. Yes. Na ndwe kwanja riu mwene ri. Na no etagwo ngari. Etagwo ngari. Yes. Na mume operate etagwo dereva. Iwa paso wira gwatiriri. Paso yaba karihuo. Yo nyene. Yes. Ikariha dereva. Yes. Ikira maguta. Nerihe ndogo mothi. It's okay. Itariro futi. Yes. Nerehagio na itangi. Nerehagio na itangi. O itangi ria maguta. Na nikanyua kuringana uria kararuta. Yes. Rakwira mwene power so. Ona le magucagia mitongi. Matie mundagiria. Ameruta waguo. Uri muthe. Na ni makona machabiki. Paso ni machabiki. No dia marabusa. No igwe irario ni andu igana. Yes. Hari magirire mura. He magirire ngu. Yes. No nginyagira machabiki nigetha mate mamite kundu ri. Yes. Kuri rumba kwenda kwirirwo ni kuna kuguithirio miti. No muthimu korie ngu. Wega. Na no kuri jesi ya mundu wa power so. Iyo riu ndirihagwo ni mwene power so. Mathe mauti
make jesi yakwo gokie ne goithia muti mugokie maige wega haria riu haraerwo bau aya baga gau oya kamukanda okana laini and in the absence ya mwene machine mwene ngari ndereba nake ne asiumaga veto power yes ndereba wa Karengi kiu ne kiraoni it's a constitutional office with power and trappings no cio riu ne moru gukira mwene ocio niwe moru akiru ramiatha mundu ratha ngari ucio mwene atari hori ni moru gukira mwene umenya ba kwambata muti iguru mukamunengeria akambata na mukanda ndogo muthie kamurumirira thutha ikamuguciria ngari ya mukavithia ngari ikauma igucie ke muti Baya seta. No ya bata kirurumaga. No ndungiguciria iguru. We my expert magucagira iguru. Yo nyingi ni etondu. Ino kiki ni akiki. Yes. Ya bata idling. Kamukavithia. Motokaya. Yumeli. Natakwira ogucie waigwe athi idling ukamenya that's your cue wategede mwena mugucie na muroria na gwa athiji mutigae tukana igoro na kiugo eneke so no bueno azuri influential people very influential yes ona mena nyoba ndo ikora wa line of defense ugo kame kora no kurumia ruruma ona mukora we na mushika nake arurumia gari kwira kugereria heo gigwito gesa ibe kora yokire gwake akadia menya ni ari power so amerumirie akea kalima kara odi murago no gaithi muthe mamenya no maradia murenda jaje na guoko kuriku no gaithire njira tukurite baba so nege kuthio ukirugamira Kenyatta andu apa azuru ogo messy nene yes kwa jamaa ko mahezo wira thukuru nyarutwo monaga yes uya ni ithe wa boy acio okerehero matumbu na iria imata na ngima na haria kurira ndogo mothire yoe mahuti ithondeke tare kanyumbi tiarera hiyo aini slave driver leva Kama yes ina fix you see Kamari the movie ja ukite guku city the villager in the city yes na guku okari you don't have a lot of time to find out the ways of the big city yes you have to very quickly adapt to the city way of life and very quickly know your way around ona Don Williams here boy neti oguo yes ndio tiko ihumono unless you are in a comfort zone that accepts you na Kamari is an epitomizes that reality tondu wakiti akaingirana na andu akaingirana na andu he gitoka karanyitania na kio kerera kuitana na kio giko na kware kuri oguo no na kuri oguo
Kwita kwatia gukuria Dillons waigira na kuu thiini piu we kundu kwenja maiga ma ndarugo. Yes, there's a mega quarry there. Arake me ana itonga icio oruka kwetwo kona school di marori-ini. Yes, na tondu nako ni andu aria me rurimi iro ciugo njega ni kuri andu me rurimi rwega no gakuiguithio gure nyaigi kanua ta karia gakubara kanua maguta. Yes, ngiranite ngia na itonga ciaku nginya the mwera koretwo yagura no magura mugunda. After of course they call the I don't know whether they are geologists. No he andu meto kwamba kwa sales mugunda kana wina ke wina mahiga kana wina ihiga no ugure ukore wagura cotton either. Yes, I think they are geologists. Yes, wase swori nduri aragura eka ciga nona auga ne kwenja kwenja mahiga. Yes, na mahiga na ma iguru matikire goro orio radika niguo matuikaga fine ema mandarugo kamari niko karae hokeirwo kware icio ciari ni theno ni gitonga riu giki kiene kugura kware ongi neo mugiko ti kindu kingi mugiko uheo exit period o exit tu entrance tigana nayo to cingira ici theri riumiriro hau ukona braka buku riu we na kanju we riu no avutha kama riu karaigirwo hau nimwe mugiko-ini wa riumiriro no menyera orie kona cia mwene cia riu broke no ende na kanju hiende. Yes, kama ni githuku mangite wega nginya au tukinyite ri nikegurire ngari iho itagwo Mazda Atenza nigaikaire wega giciringi nikaraha urarugongo thibindi ria karathi tona mama na ni aturia guku ri nikaramagararire. Yes, na you see by virtue of the fact that kehokeirwo kuareri nikaraikaranga guo no riere yatuika free ri ikambe kanyukia murigo rugongo agaita mahiga neka mundu kena hakiri kena cio foundation yona ni njakiru arokambatĩtie kahora. Yes, ucio ni mwanake wina hakiri. Yes, no ni aragire kindu gitagwo domestic squabble kaundu keho arariwe ukahandwo atia niki kurathire. You see nako kama ni karaifist nikamumaisa. You see, when you are young and you learn into good money, good cash, you are tempted to abandon your spiritual ways, albeit momentarily. And this city, yes, offers you places and people in a huge variety to help you spend. Yes, very enticingly. Nakamada Kore is living up to the expectations of the city twilight. Yes. Leo ni kamudu kamuraifist. To be raifist to ikoragwo na memo eria marumagirira. Yes. Yuko uthio mara indukana best yake wetagwo kimashu. Mathiete ro gutoro matikanagiria kuraihu. Akuye kimashu haha akeha athi haria ikaraga. Yes. Thiete uguo ri ona kimashu na kanyamu hau ite ya passenger amuria kama Kiratu kama giti kurehe uso ati Kiratu kia muki Kiratu ngari-ini hill high hill na ni kimwe amuria ni uragetheria asa moja sikehuri Kemashura muratiri ekyo gwika atiri zai ahari uso uyu ugikija mucieri ndongihota gwika atia nguri ino ti nguri njega ame mama wao wakukua njoria kwa mwega muno no arakara ti mwega nyina Samira ri ni ayo haga zione fire kacha moto
Ni atiri maundu ma. Ite hau mani. Sandu ka gikiria ke. Gikiria dirisa. Dirisa. Na raikia. Yes. Raigira mucie. Of course having buried there. The evidence. The evidence of any potential malpractice. Or a clandestine affiliation. Yes. Ai koma kundite cia keigiri. Ara ukana ori wara ukani. Ara koria mutumia auranetie nyumba yothe. Ara muria nikira nie Kiratu giakwa itarona. Ndiamenya giko tondu kimwe ni giki. Kama yagikia siri. Karona muirue wa Kiratu kiu is very familiar. Na no takinya rungu aite. Uti kundu itarorete. I'm even wondering kagithiete ko kama wirega gugikira riria muico. Kani no ni mwire tu awira nake ndagikia kimwe no ire ciothe. Na ndiona mundu ugiuka ningi kana ndira gitigire ngari na ya sa ngari ni gasa. Ai ngari ni ri. Okay we sua Ndugethio rore ire ndiakwira ngari irari ka ocira ni rarutanio indo ciothe. Koroke hau nikingironekire. Yes. No horo cio rarehe kiriga muno. Na ni akinya handu kagua it's her favorite shoe. But either way haipatikani. Haionekani. Yes. No le ule. There was a twist to the narrative. Wewe Kiratu arateire hakuwe na muci. Atana kinya gwake o hakuhi. Yes. Ciana igethi kwao ni school bus rucini ri. Hwaini cirokie na rugano. Mam tulipata kiatu yako. Wapi? Kwa Mbalambala pale tuna school yako na nini? School bus. And you know women have a serious random access memory. Their intelligent quotient IQ equal a guru. They are very bright creatures. Very bright. They can piece 2 and 2 together very fast. Kama Kiratu kila umire ko. Ati ciana ira uire ke ciana cia gwa kirono yoku riu urete Kiratu ka kunjuria yetiko kururio na ngui to muiya guku tutiumaga nja kama What are you telling me? Leo niye gukimanya atia Kiratu yekire na maguru nige gwitwara ige Kiratu mwikiraga nau nie ni wona ngikira kongo niki ada guthukiria muthenya oi ndo andarahuka. Kama you have something to do with this shoe. Na ndenda kumenya what your role is in all this. Roro si ando. Agoro we no ndo uge. No ko we no ndo kuga mundu okawite ti gwetherera gucimbirira. Mutumia ocio ndareketie. Ni otwarite riu mahakama ya etawatia supreme. Yes. Mahakama ya etawatia we Pierre Mumba meta sio ya upeo. Ya upeo. Yatoete mahakama ya upeo kweli nyina wakama ta kweli ginya jita watia Ombudsman detectives CIA. Yes. No, that intelligence scoop. She has. Leo jina kama muria tiri Kamau. Oi. Kiratu ri. Kiora ari. Kiracokirio ni Kristo. Cianari. Cirokiria nayo Kiratu ni muraika. Matira kirogotire na kuu bara. Kiretu araho. Nie ngio uria giathire bara. Ni hetu ohoro. Ni kuronekire mundu baikia Kiratu bara. No nduri uratuma twage gukwortu no horo cio muno na mukaguo ri ni ati mundu cio ndano ya namba cia ngari urate niki ucio gitio cuke we naguo indo cia mukaguo toy kana kiria kaigana Kamau we wa kaigana Nairobi mukoro nawe ni okuagwo muno akiri ni nyina wa Samira na
Nye dio neke. Na lemo ne dio wenewe wagu itoka nini. Kama unie dire karuru atiriri ninge ndenyo kwa nduguthomera tamborenge uhurire Even use your hair time. Thomera. Ya through she hamwe. No ja tukano ya cio ri ni ronekana it was a cover up scheme ya maundu ekaga. Ekora korio. Kama unarushanga viatu ngapi nje? Zao machiku wako. Unarushanga ngapi? Leo mau ni maundu mareko urajuria we. Hapana, ni wewe nauliza kama. Juzi ulikuwa hata una ene ulikuwa unashinda hapa. Kikula chapo bosho. Siko na dona gari. Ndio unajua kurusha vitu za mtu nje. Ndio kware. Sasa jueli ni kwa manager au shikiki. Na deni mpaka na madimu na afford stilettos. Wala ke mashwara mwa. Yaga maundu mama ke ikole mwe. Kiratu ni kindu gya kurehe thini. Andu a family mwe raro ira miunda. Oko turorania iratu. Usoma mwani dia daga. Ha he mundu ronia kiratu ekiuma ngari-ini. Hau niho crime iragire perfection. No tondu he mundu wondire. Yes. Ui. Ulikuwa unarusha nini nje kama? Na hata ni fala unarusha tu hapa ndio watu waone. Yato yago malide pa. And the proximity of the roast one and the non-roast one is very near. Very. Yes. And leaves a lot to tell. Yes. Ulikuwa tupaya nini kama unajua uko roho safi. Ungekuja uniulize kama hiki kiatu ni yangu nikwambie sio ya. Kesi ni gumu. Karagu athiri. Challenges ya kihikori. Some are very heavily unpredictable. Because how can you even predict that? You can't. Leude. Muthuri tijora Mungu nekori. Is feeling alienated by the system or and by a system that is very proximal to him. Yes. Nwakuna weto kago madaraka. Kule nyandarwa. Yes. What happened to him? Jora mule. Gunekodi has big sons. Nani siana siake si karathiri. Maragire wanaidoma. Is there? Is the devil. Wanaidoma. Is the devil's workshop. The anaido mind. Barakiwa muthurire. Toni aritaire ri. Since I went back Logongo. You know, when you retire, you want clean, fresh air, not much hustle and bustle. Easy life. Easy life, you know. You go back where it all began. There's a air bohura garua candle music. We go back to the front porch. That one. Yes. So he's back to the front porch. Siana isi nisirega kugatiri a few years ago. Ithe akimenya biacara ria ngeigirwo itari very demanding. Itara mufatara muno ke icoka physically. Arakiuga atiri nguneko. Toni ari Kinyuthi rifarori ri. I don't know whether they still operate like that. No rifarori he Kinyuthi maruga maja na kavuti. Dierega. Nandi dierega. Maruga maja na kavuti. They woo their clientele and they would shave you very well. And tene munori. Some very senior people in government mejagirwo raini iyo. Yes. Waigua mundu ekuwa ni nyenja akamodo. Nieri mundu gwetwo ngumbari. Inde mwanjaire kundu kurundo guko. Yes. Haha nyanja te andu aingi muno. Ona mundu gwetwo General Kaiyaba. Ndahitukaga. Kama ucio nda mwenjaga maingi muno. Ucio ndi mwenjete muno mena DK.
Ba Maria. Yes. Ndimwanjete muno haha. I don't know whether they still line up there. Ngune kwa kire Inyuthire ku. Inyuthicio. Akiuga we angegirwo Kinyuthi ku kangwe mandarakari. He will just go about easy life. Na traigirwo ne wagi just to keep him at least yagena busy to keep his system going. Na atige bo adomu ya guikara mucii. Yes. And since his experience ni akwatwo githie for the last 2 years. Kinyuthi yake ne kwatwo githondeka indo. Ona utuika operation tino motoria riu akikoro hau gatene. Tondu wenda hingura tene. Yes. Oh, ndahingura rucini. Na hingura mathaa maria hingura ri ni ari ithaa riake ria siesta. Ni aba kwigirira. Yes. Ni aba kurekia hau gite-ini kidogo. He mwanake makoro nake no ndamwihokaga. Yes. You know there are some old timers who will never believe you can get the job. They will never. Makura atriri. Wohora hau oje. Ujire. Ojete. Yes. Matieteke tiete no urekia we. Ndwe maundu ma mutimenyaga inyuĩ. Yes. So he is like a young man he has employed there. No, you're not a receptionist. Ni sister jereke. Jere. Customers yake. He's been doing okay. Breaking even na gathondeka nginya kindu gitagwo quite a remarkable profit margin. Yes. Na ciana igagikendera undu uriku. Ni agithiete wega. No late ri. Ni arauga ni arekwo kindu gitagwo compulsory acquisition. Yes. Na guikio jaka hora. No. Na mutumia wake ri ni a convince ile ciana no atumia makura ni makona veto powers hari ciana gukira kwaja agithia majirie conversation thoguo dio na agithie wega. You know where that is going to thoguo buroti wa hau arokaga ri he andu atarathie wega ndwe no ni akumuhithia to no muthuri he na morito maronekana riu agiciria atia mukuru ndeciria atiri kundu guku kangwe mandarakari nguthie Saruni yake riu na haria mwaigire thoguo to nie ndingenda kurehe uhoro ucio ni mumui ira thoguo ni ari fitina ndenda ume na ki no ume na uhoro ari we mume naguo mwita ciana ciake ciana citu njogokerwo hau njige Saruni enjagire mwena umwe na ni ngathondekana mwena uruku ndurirwo murango mwena uyu ungi twakora riu ni ta share and uhoro ucio atemanio ri of course ikapata upinzani mkali kutoka kiungo mkabaji Bwana Nguneko. Lakini baada ya kushawishiwa na kuzidiwa maji ya kasidi nini? Unga. Likawa na liwe. Dryer. Blow dryer. Na ke Mrs. Nguneko le. Ndanathi the old school way. She upped her game. Around these young girls and men. Athomu. Yes. Na kuratu weko ukangwe mandarakari. Saruni ira aruta wira professor noro ni kwa Nguneko. Yes. Ndio riu thina urokira riri senior Nguneko ri is feeling ni muhare muno wira kwira muharo ni uthingata ki githaka ni muhare riu ni mugogokie. Yes. Mutumia kaiga Saruni. Yes. Na Saruni yekaria wega. Yes. Actually we client ciake ri ni irenda description ya wiro cio mero kana Saruni kana Kinyuthi matiratherero ni biacara yo thutha uyu. Some of them have shifted permanently. Atigitwo na andu ana enjaga na ni amarika make awakiniwe emeja maita meri mweri ni arakiuga muka ni okete kumugaya emwe ararorire arona handu ha nginya hena ngunde wiro umenye wega
Gathitoma cia nyukwa. Ni andu aria. Na andu aria maroka kuonjwo matiendaga mehe. Matiendaga rwario. Acio menga no nyingi muno. Manyingatire customer omwe. Omwe. Mweno nge kwanyu kwa guturago tunua turu. Guturago pepe. Tisiasa tisithire cikurukire. Tisia metie. Ona muthuri uturite njetwa araiguria gicuku akinjwo ndari acoka. Ona athire atari muriku. Toni ciake ciare iguru. Ndageria kumonera ritho. Riu Gathitoma ciakwa nĩ ciraugire citirerehaga media-inĩ guthomwo. Bwana Nguneko arakiendekithia atia? Arendekithia atiriri. A return to normalcy. Status quo. Saruni yetherwo hayo. No riu gwikwo audit ri ni kuronekana Saruni ni rarehe mbeca maita matatu moria Kinyuthi kirekaga atia kirarehaga. Yes. Ni agu sacrifice wo. Riu au ndona akihothwo. Uracia na gacira atiriri. Nyukwa ni muyu uria operataga. Ndiu neni atuite muhuthu. Nie ndie kiramana. Ndaithamia Kinyuthi ariwe. Aranjira ati njaria na inyu mungurire karori ya kwambatia mboga. Wira ucio ni ngota. Ethero daina. Agigie ethero daina. Arauga nie ndirenda njokerio Kinyuthi na maundu maingi. Ni akomborerwo hangi. Tondu riu arokire kuhara. Na hara ni icio tinjaga. Tondu gwake na kuonera ini uraramwo no tararamwo. Ugirire uhoro no rehire. Nani te muthi ta gicukiro kia uhoro. Kou no ndogo njuire igicinwo. Gathitoma ciakwa itire ndogu. Kameme ndamekeire hau kande atindangirwo ndikahorie maiguane. Ai karo hau jore karari farori. Customer jonyoreo. Tanyoreo. Yo kwanjwa mothe muthuri. Kalo bara muri ati. Ngune kone kwanjana kana ne kwa kurama. Turaruta mothe. Mukurama ni mukwe mwena waguo. Utirahutania itonya. Nauri Saruni ekwera igeria mbeca gukira Kinyuthi. Yes. Kinyuthi ni ndona akihatikwo. Yarageretie gwikira mbathia. Ayero mbathia hana ya dispensary eherie. Na aria tigeirio ni space ya iteici. Yere. Ethake.